CZS cable chung kwate chibai ule Noel Vanal Wat Pui kania chanchin thar langsar zo te ngai thang Wing Khan Thingdol Community Hall a sum fai tel lava indoor ton na warle zola kalpui ni theina na self help group member tan National Campaign on Promotion Digital Transaction khu hon na hun manani ICR Mizoram Center Policy Bultumin Entrepreneurship Development through oyster mushroom cultivation among Mizo farmers training na yani a lo nei tu thne na pasi sang sang chungchal inzirti na le ataka pachang khoi dan in shiat na hun man ani mam ko sum cheng noi zani somruk pariat teaching penapu wanga anti corruption bureau in thubwai an siam sak mustagu raman gauhati chu February ni somni pali sang ni somni pathum kha New Delhi manani a voina aizol on khatpui bei sei ani chanchin kim changjo kin ngai thla ang Wing Khan Thingdol Community Hall a sum fai tel lava indoor ton na warle zola kalpui ni theinan self help group member tan National Campaign on Promoting Digital Transaction khu honna hun manani Pujon LT Sanga Deputy Commissioner Chuan Khwalian ni na manpuya pidai na ke ming than pari District Functional Specialist MZS RLM Chuan hun kai shuain Pugaston Vanal Shat puya video Thingdol puming than zwala di pro le Thingdol RD block chunga beng sang sang how tu te antel Thingdol le be khotlir RD block noya self help group atanga business correspondence Sakhi Yoshna te na digital transaction chakzo ka kalpuya ni theinan manrua hlan na hun manani bok Khwalian Pujon LT Sanga Deputy Commissioner Chuan thingtlang lam kut na thok tu te churam mason na konga thok tu poimo tak an ni awangin sarkar lai pui po inruwa man na asiam hian ada poimo hle chin thu soya mumal zok le so zok malaka ni theinan mei chiate kaltlanga aizon na tlak thiam thil ti punchu self help group din chan poimo takani thuwa soi self help group su ahu hawan na thozir na le in pui ton na munjang kai tak amang zel turin DC chuan kal khom te afuya aizon na andap konga khovel changka ni na kentel digital platform man ruwa te chu mang thiam zel turin na cha bok ani digital transaction manga indoor ton na chu arangin huna helo thule poisa lut le chuak chin chia ol samin poisa mandat in enlet konga thiltang kai takani thu Pujon LT Sanga chuan soin self help group member te chuan wale zwala mang thin turin acha ani Kolasip District National Campaign on Promoting Digital Transaction hon na huna hian Pu David Lalming thanga manager SBI Konpui branch chuan digital transaction man chang kai na le film khur ngai na sang sang tar la na hun manga puladong lian na sailung financial inclusion coordinator chuan self help group kaltlanga sumdon na kalpui na asumen koldante bank ne na inthunzom poi moziate asoibok ani campaign hi Thingdol le be khothlir RD bloka chumkwa ve nei tura ruwa man ani ICAR Mizoram Center Kolasip Bultumin Entrepreneurship Development through oyster mushroom cultivation among Mizo farmers training na yani a lo nei tu thne na pachang sang chungchang inzirti na le ataka pachang khoi da in shiat na hun manani nithum o training a hian Dr. S Dolly Head of Regional Center ICAR Mizoram Center chuan pakhoi thatna chi sang sang te soya pakhoi tu da chu chanla zwal deu turin acha ani Training nei chung hian ICAR mithiam Dr. Jitendra Kumar Soni scientist chuan Mizoram pakhoi hlok na te Mizoram pathar chwa chungchang le pakhoi dan sang sang thupuya mangin zirti na pe a Dr. Lungmwa na scientist chuan pakhoi na nu block man jang kai zui dan le vermicomposting ti dan na zirtir baka vermicomposting unit ICAR Mizoram Center to training a tel te hi atlo pi ngal ani Dr. Bilaram limi po in pakhoi thar chwa song bolan sang sang azirtir ve boka lai shwai tluang sai lo chuan pachang khoi dan enko zui dan le Mizoram pa che sang sang chungchang azirtir thung ani training hi AICRP on mushroom project noya Dr. Jitendra Kumar Soni scientist ICAR Kolasip ruwa man na in February ni somni pasari sa ni somni pathuma tanga
march ni khat sang ni som ni pathum chung nei ani a lo nei tu te chu mushroom unit ICR Mizoram Center a pakhoi dan entir ani baka ti chin na nei puyan ni pakhoi na ata nang man tangkai chi sang plastic drum sprayer chemle leaflet pack vek ani a Kolasip district mun sang Bairabi kon pui khwang pui lam Kolasip veng thar reng te kon sai phai le sai pum atanga mi somruk pahni tel te chuan an hlok pui hle ani Superintendent of Police Kolasip chuan meidum le hortok inkar kong pui siam tha chung sanga li thei chet vel dan tur thupek achwa meidum atanga hortok inkar rigid pavement concrete road chu Vinco construction ten siam thatna thok meka chazok le chakzok an tho theinan ni khat thlathum sang ni somni pathum atanga ni somthum pakhat thlathum sang ni somni pathum thleng kongkhar le hon hun ruwa manna an siam ani kongkhar hun chung hi ni khat atanga ni somthum pakhat thlathum sang ni somni pathum tho chan ni atanga zir top ni li theitlan hun inrin ni le chol ni ani thupek zom lo chu Motor Vehicle Act za somsari pasari manga shem an ni ang he thupek hian chulbik thila police fire department ambulance le magistrate te chet vel na huam lawang mamko sumcheng noi zanhi somruk pariat teaching pena pu wanga anti corruption bureau in thuboi an siam sak Mustagur Rahman Gauhati chu February ni somni palisa ni somni pathum kha New Delhi a manani a voina aizor on thlenpui be sei ani ACB SP la sang lura ni na changa thudan danin mamko sumcheng noi zanhi somruk pariat ei rukna ACB chuan December ni thum sang ni sompanga khan thuboi an ziak luta an chuina a khati laya mamko deputy manager larem thangale a consultant Mustagur Rahman chu innam hnoya pu anni ACB chuan larem thangale Mustagur Rahman te chu an mana interim bell mangin court in a chua ani anwa Gauhati High Court Aizawl bench chuan Mustagur Rahman bell deal na anwala court niam zo ka kalturin order siam ne ma se Gur Rahman chu court niam zo ka inlan lavin atlan bawzui ani larem thanga chu Special Judge Prevention of Corruption Act chuan November ni somni pani sang ni somni pani khan thiam lawa chantira kumnga chung tang tur le cheng noi nga choi tura shem ani Gur Rahman man phal na po court chuan ti chuak ngal boka ACB chuan warrant of arrest bo zuin Mustagur Rahman chu an zong reng ni a shiat ani a Mizoram IPS officer lo thok te puina in February ni somni pali sang ni somni pathum khan man ani Gur Rahman la turin ACB officer pani chu New Delhi an la cha meka voin hian Aizawl on thlenpuya Special Court ma shwai tum ani Special Court Prevention of Corruption Act chuan sangni somni pani chung khan ACB case paruka mi somni pakhat thiam lo achantir ani Mizo Zirlai Pol General Headquarters Aizawl chuan vo in chhun khan MZP Conference Hall a Zalen na swal tu te kom na abuat saya MZP Vice President Andrew F. Laram nga kanakai shuai ani MZP chuan march ni khat sang khat zakwa somruk paruka MNF in Zalen na anpuan ni shadring na atan kumsang ni som pakwa atangin hun alo mang to china kumina hian Zalen na swal tu te kom na hun buat sai ni in Zalen na swal tu da jingami War Secretary Valal Ngaya Senator Boy Shanga Brigadier General R. Sangkoyele Colonel Lalron Lianate kom anni he huna hian MZP President Pulan Unmoi Pautu chuan thu soin Zora min Zalen na apuan laya mingziak tu somru pakhat zinga mi pariat che an ladam thu asoya chung zinga pakhat che chu alang thei ani MZP President chuan ramle namtan nun na thapa kepen an tlem tel tela kumtam min dam pui to kherlo mai theya an hlutak zeta kan nam ro hlu te an ni ti a chu wangin an puala hun siam hi an phu tak zeta ni ti in a soi zoram Zalen na swala ni laya ramle namta na hwai sen taka beitu nun na chan ta te le nungdama lo om te hi eng sarkar po in ngai sakin chomdol se kan du ani atibok Zirlai kal khom den zo na sang an zo te changin Zalen na swal tu te hian thu an soya engwanga nam movement na in penge Zalen na an swal hi anin chirem ti te an zota Zalen na swal tu te kha an thluak suk sakani em ti zo na chu Zalen na swal in pe
nun na chan huwa ma nam mangai na wanga chuak te kha an thuak suk sakan ni lo ti an soi zalen na swal tu te komna hian aizo kha pui chunga ICFA University Mizo Department zirlai tele Government Aizo West College Political Science zirlai tele College shang zirlai shwai tu te nampua zirlai pol shwai tu te ba ka MZP chungkwa te antel thalle ani Nimin Chama Khan Hero Motocorp chuan an CSR scheme Hero We Care nuaya Mizoram Police nena bike za an pek chu hlan chhon na hun nei ani a pulal cham liana Home Minister chuan khwal lian ni in man pui he huna hian Minister chuan tuna hian motor zasari som thum vel police in an nei thu le za som thum vel chu man hlei thei to lo ani thu soi he huna hian Home Minister pulal cham liana chuan Hero Motocorp ten phal taka Mizoram Police na man tur bike za lai mai an pe chu lom thua soya sarkarin sum hal sat na awanga thil tam tak ati theilo laya midang puina awang te in thil tam tak an don thin thua soya DGP Pudives Chandra Srivastava kai shwai na hnuaya hetianga kan mamo tak mai kan nei hi alom om tak setani ti in police ho tu te chunga polom thu asoi ani polel cham lian a chuan Mizoram Police hi lir theile housing quarters lama apache em a mo phurna alak tir atangin hemi konga hian thei top a chwa thu le project te asiama abe sei ang in thil alani thei chi alo ni in asoi heng bike za lai hian kan chet velna hian ol samna na chatak min thlen ka bei sei ti in pulal cham lena chuan Hero Motocorp te chu Mizoram mi pui te po indu sak let ve turin angena khol thil chu duat anga ya amang tu ten dim le duat takin mangse company te duang taka man ni se ti Mizoram Police Unit tin ne na an mamo da nang zela simrwa sa chu pek chwa ngal ani a khwala pulal cham lena chuan pe chwa ngal ani khati zong khatun chu chan chin thar kan ngai thak thei ni e